JJM scheme JJM Mitra long claim bang harlong bi ingti ningkan ke thompli bainong kilong le ajok ahemasor kisu chelang muve pen ajok apran kedam nan Patimini Pai Chris Keberni GTA Cheklo number 22 Sarapathar constituency Angkang Balipathar Paklang so number 1 Punaram ingti rong amekar harlong bi ingti ahemasor kalitang Kimika rong parpi thomke brahini arta alangli delivery case asu amahang ke pathek akiso lapen kaprek akiso ke doajok se kachelanga hemalong pirthi pen che oponang koklo kalitang kimika rong pharpi pirthi long apor pe pen arong kacheboy hot ahemasor harlong bing tilapen asupi alir intipi ningkanar kep lapen adonara batuma phan chipamo kangnanglong harlong bing ti paklangso pathar inti gaw PHED retrofitting PWSS Kimalongsi JJM Mitra Sai Choklem Donbom Bonta JJM Mitra Choklem Donbom Putame Achiklo John Bang abainong Longpon Pelang Posi Perangki Kahumida Mahod Birta Nang Pido JJM Mitra Bainong Longbom Lo Posonte Seka Chelang aphan Asap Akirap Longpon Unta Haji Pu Ningduk Chipaklangpo Harlong Bing Ti Risoing Ti Kathar Gaung Lapen Sanjay Timung Lapen Bir Babu Singh Atumpen Kapachini Pon non Prabjin pen Karbiang Longalong PWSS scheme Sai Klembang JJM Mitra Tumaphan Achiklo Bainong Kipipe Unji aphan Karbiang Long Autonomous Council Atumaphan Chuning Ripong Labang so Birta Nilitung Balipathar Pherangke Jatna Singh Be Lapen Borjana Pherangke Harsing Teron pen Birta Nangpale Limen ke along bing ti nili kam chuklem boma dimbang ke PHE department hinong si JJM Mitra kam tijog du tami JJM Mitra kam klem bom tami arong mena arong lo arong bangke dak paklangsu nongwan paklangsu mane nongwan he dasi dak chuklem bom lo labang so AJM long ke rongkan hadi ke parlu lo nang li jangi pi long ke lang pi bamate rongpho bangse palu he tami rongpho ta long lap peteng lo tami alang ki pinang bangke ada paning sabna pinang tami abainong bang kilong ledet ayalut ya tami pinia ni bang kini ta mane ining duk ma ining duk alam the bang dilo tapi ni nili hem bang ke kisung pholok lo ya tami apran pen laso kam claim pen abainong long sonde hem sor khanta kisu chelang ilong ma si sarkar khanta nei tunung dilo asi akam claim bang ke nikan photo claim thudai post tame abainong long lekpena tame akam bang claim nang bom bang ke nika koson ma yalo lesin kado sarkar tum hanta sar tum phan press media tum hanta lesi koson si laso abainong paloi ma pusi nang tum hana tunung rile hi yang mana amar itu paklangso PSC department JJM Mitra হয় আৰু আমি নিজে JJM Mitra আছো আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানে কিবা এটা ফেমিলি ঘটনা হোৱাৰ পৰা আমি চাব আহিছোঁ তেখেতৰ ঘটনা কেনেকৈ কি হৈছে আৰু হোৱাৰ পিছত আৰু মানে বতৰো এতিয়া প্ৰব্লেম বহুত সিহঁতৰ প্ৰব্লেম মানে এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লে এতিয়া JJM Mitraটো আজিলৈকে এইটো দৰমহাটো আজি 12 মাহ 13 মাহ লোকে নোপোৱালৈকে এতিয়াও ভালেমান মানুহৰ আছে আমাৰ নিজৰো তেনেকৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে পইচাৰ পৰা অসুবিধা প্ৰব্লেমৰ সিহঁতৰ কিজানি চিকিৎসাও কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে অলপ ফেমিলিটো মানে অলপ অসুবিধাতে মানে হৈ গৈছিলে আমি চাব আহিলে কেনেকৈ কি হৈছে চৰকাৰৰ পৰা আপুনি ডিমাণ্ড কি আছিলে আপুনি সব গ্ৰুপতে আছে আৰু ডিমাণ্ড কি আছিলে কৈছে মানে আমাৰ অতি সোনকালে মানে যিমানটো পাৰে আমাৰ চৰকাৰে জনাওক যে আমাৰ দৰমহা JJM Mitrar যিটো দৰমহা এইটো সোনকালে মানে মুকলি দিয়া মানে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ itu bukan lain hotel lain mula lah pantai mama lang mata ikan lo nasi apa lo long le binong ni kita sini dun diklaim kan pobak dokok ada ta bukan salary berapa pada long le lihat usia lang ikan lo ni kita sini dun ahok lah mungkin long le ajoine masih mampu long le pemanan lang le achor bang te pul ne ma damai juga sih kita lima ajoine mat kita kan di mana puluh anak sarkar tum rap di ma rap rema la ke na tum kado re na tum la media tum sab petai cerap ceripet na tum le na nang tham pi dunoi ko semili ko an ye tek